ng'ensonga ezo digemagana ni bano banaife abatera okwidda kumwiga nayo babeeta batya kodi Nyege Nyege ekifaananye Busoga kyeraga mu nsi ed'okulya naddala ku nsi ku ntambi za TV ti kirungi. Tuli kwogera ku bigambo ebigemagana n'empisa ate n'okukuza abaana baife mu kutya Katonda. Usually emikolo egyo giba giweerewo nga gikomenkerezebwa. Twagaana ebintu, twabona ebintu bye tutandise kubona. Much of it is condoms and so. Nikitegeeza nti eri ebyobuseegu era ennaku ezo abaana tebajja ku isomero, abaana baife ab'obugala bali kwonooneka lwa bintu otu n'ebyo. Kirano Baba Bishop oyogere ku nsonga ya Nyege Nyege. Ayi ndikwenda tutegeragane. Nyege Nyege zirajjayo bwerere. Wetaga mitwalo 3 okunjira 300,000. Mwana kyo wesomera iri mitwalo 3 ejinjira mu Nyege Nyege. Ezira. Ekindi experience yage mu nankani ya Nyege Nyege. Bwebaawo hotel okuva Iganga okutuka Enjeru dibadidwire. Ele tabana Kenya, ele tabazungu, ele tabani bona. It's a big festival. Mukiterezo wanga kimwe bizibu. Aye nekindi. Kampala eriyo roast and rhyme. Basulayo roast and rhyme. Aye zirayogera ku ebyo. Ebyo Kampala zirabyogerako. Eriyo brackets and wine. Burangiti no mwenge. It's a festival. Ere ezirabyogerako. Aye ekyabusoga. No mutwa azira kikabusoga. Yena yakanagala ati kitabao. Really? So Baba, ndikusaba kyempola. By the way, my testimony we twali eitanda. Eriyo omukyala yatunda mbafu donka. Yazira send the school fees. Ayi muna kuisatu. Yatunda mbafu. Era kwati bana ajja kusasula magnet school. Bairomazo okujimenamena teda kugira mu olw'ebiseera. Aye kulwa Busoga Religious Leaders Council ndikwenda kutwala omukisa guno okubeebaza olw'okuteekateeka obulungi ate n'okweyama nti we shall support you both in practice and prayer mu nsonga ezigemagana n'ebyenkulaakulana za Busoga. Number 2, ndikwenda okubakubiriza ssebo kubanga mwami Mula akilambulire bulungi ino nti twidye okusaba Katonda n'okumwebaza. Mbale ndikusaba nti ensonga dino tudaawule bulungi. Bwe tuba twidye okusinza Katonda waife oyo twidye obulungi tumuwe ekitiibwa kye. Bino ebindi byokuba nti gali abandi abali awo guno omukolo twidye kwebaza Katonda na kusaba Katonda abandi n'ebindi titubidi. Kino ndikukyogera ku lw'abanange nga bwe tukiikiriza. So in future it should be this and this alone. Ebindi bisigalangayo. Ekinasembayo ni kino buzi bwe twali etololo nga tuli mu kusaba okwa Light Up Eastern Uganda. Yali ensonga edaida nga digemagana ku Busoga. Ng'ensonga ezo digemagana ni bano banaife abatera okwidda kumwiga nayo. Babeeta batya kodi Nyege Nyege. Ekifaananye Busoga kyeraga mu nsi ed'okulya naddala ku nsi ku ntambi za TV ti kirungi. Tuli kwogera ku bigambo ebigemagana n'empisa ate n'okukuza abaana baife mu kutya Katonda. Usually emikolo egyo giba giweerewo nga gikomenkerezebwa. Twagaana ebintu, twabona ebintu bye tutandise kubona. Much of it is condoms and so. Nikitegeeza nti eri ebyobuseegu era ennaku ezo abaana tebajja ku isomero, abaana baife ab'obugala bali kwonooneka lwa bintu otu n'ebyo. Kyokka nga argument eriwo eri nti it is a tourist attraction tulukufuna mu sente. So bakulembeze banange ndikwenda tusalewo
esente tudifune abaana babenga bali kwitayitanibwa oba esente ezo eziri mu omusayi tudireke tukuume ekitiibwa kyaife ekya Busoga. Ndikubasaba abakulembeze banange ensonga eyo tugyetegereze bulungi, ba members of parliament tugiteese ku bulungi, otherwise Nyege Nyege could be having money aye Nyege Nyege eri kwonoona abaana baife ate n'ekitiibwa kya Busoga eri kukityoboola. Finally, abaana bakoze bulungi nga n'okutembera ne poem yebatuwaire. Baalo abazaire ndikwenda okubakubiriza tusomese abaana. Wimbona mama waife prime minister ba mama waife ba ministers batembe nabo, they were girls like these are. Era kyendidde nti bakaire baibwe babasomesa babatamu sente. Tulina okwebaza gavumenti nti gavumenti eri kutuwa ebitabo, gavumenti eri kuwa abasomesa omusaala erikola omulimu ogwo tugyebaza. Aye bazaire banange ndikwenda okubakuba nti gavumenti tesobola akola byona. Gavumenti teida kuliisa mwana, at least for now. Gavumenti teida kuwa buli mwana uniform. Ife nga abazaire tutekinge obuvunaanyizibwa okuliisa abaana ku isomero, okubaga uniform ate n'okubaga ebikozesebwa. Bwe tunaaba buli muntu ng'atwalira obuvunaanyizibwa obwo, nzidde nti abaana baife baida kusigala mu masomero, baida kusoma, and they will become great people in future. Mukama abeere nammwe. Ekyokubiri ndikwenda okusaba kulabasoga bonabona okutwala okulamusa omukwano n'okusaasira eri dada waife Rukira Basaija Solomon Gafa Busa omugode mukoye tuli mulowoozaku tuli musabira tulikwenda abeewo omwaka ogwidda tulidde ku mpango ng'aliwo mawulira tusabo gatuuseeyo. Dada waife webale n'okwidda ensonga ningi ezerwaku wano aye nenze okwiramu ku ebibuuzo by'abataka. Ekisooka eky'oluguudo oluva wa Lugogo Busalaamu Bulopa Budumbula bana tubareeyo nga tuli kufumba mu ifumbiro lyaife, era olunaku lw'enkyo enguudo esatu zonka ezigyokolebwa mu Busoga tujja kuziteesaaku n'omuli olwo olwe wa Lugogo olutuuka e Budumbula. Aye bantumye ekintu kirala, gavumenti ezirasendiza kusasula bantu eitaka. Kale bantumye tubasabe mwikiriza bisewo oluguudo imwe abaluukamu akati mbonaga kolasi. N'olwekyo ndikwenda okweta abakiise aba municipality baliwo Iganga, ab'Eganga baliwo, abakigulumwidde Kiguluida ndikwenda kulaba Kigulu owanika omukono oyamenteddako mu campaign y'okugisa abantu okubisa oluguudo okutwalako ng'ennoba eri mu luguudo baleke. Aye obanga wanja mu road reserve, that's your problem. Reserve ba reserve. So ni onda bwino owa Kigulu n'Osiena ali gano ndikwenda muwandika emikono mweyame campaign tuzagikola twena abantu baife basobole gavumenti esobola okubisaamu oluguudo kolasa tukugo kali mwebalaimu kanze tabaluuka Esther idanyu mukenkedewo aida kwidukizanga Kyobe Kisa dada maisogo ndikwenda okusaba abakiise bano bonabona beeyame nti baida kukola ekitagisa kyona okugisa abantu abeeruuka baleka oluguudo olubitewo muwanike emikono. Esther mukaitugero aliwa aida kujukizana onabo Kyobe onabo Kisa ebina biro beje mbatubi Bugabula Taira aliga ni chairman waife Gabula yena Taira ida wairo mwina azirawo ayo oluguudo luva enakabugu ebulopa tuke Budumbula waniko omukono Taira yena yeyamye. So ekyo tuli kubasaba bana mperano
oluguudo lwaife oluva Ambakot Buwenda Nankandulo Mbulamuti Kamuli Ndolwa Iringa Nkondo Bukungu lwetumaze emyaka egisika 3 nga tubanda yebali wakati wa ebidyeri bibiri ndikwetaaga ira n'obugabula ira webusaya tiri mbonawo Raira kulwabe buzaya naye bugabula wanika omukono taira alikulwa kulwa buzaya ni bugabula zena ndakuyambako nabula ngaga otamwe nankanya ayo byo petiri babona aye muwulire mudakunambaku encho nja kuba president ntwikiriza ndamuka ntwikiriza kale bana obunaniso bwaimwe ekisigairo kya tukabanda Jinja Kampala Express Highway dada dusi twali ku mikolo gya meta nasanuka ino dada wange Matia Kasaija yakwati ngati agenero luguudo mbuyategana okuva Kampala kutuka Rugazi yaida ni musasizi yena akati ntagaina ino yadano oryemu bona nakati dayezeno mu luguudo nakati mwe bali kuida twogera nga gati muli kuwulira so Kampala Jinja Express Highway dada oluguudo olujja ku boda bwene n'otakolwa omuntu ave mbala batambula 12 hours kutuuka Kampala tulikusaba nti omukisanda kino oluguudo olwo okolebweko twebaza ebidyeri byaife ebyebukungu kansubire nti bana bicommissioninga mangu mperano dada bakobere ku nsonga edebikado wali ozirawo naye tolikikola aba mirazi ni ba growers tutese kubya miwendo nene ba mirazi batukokoba ati bakola losi nakantu akimugarawo byuma obanga bakola losi so twakisaganya tujja kufuna EPRC batukola research ku miwendo egyebikado tubone bwe tutawo price enategerekeka ekindi abebikado aba mirazi tubatu bagasi tubatu molasses even until kwenda kuba those by which were entitled so wena tujja kuongera okubitesaako tuzakusaba support yo ensonga ya bavitins barakwena ekirungi tubamuniwa mu cabinet emirundi egiwera ku nchogereku ayi bakizimula ayo kyowulireku mperano dada nkuleitere baluwa from victims barakwena abakali kusasulwa bali 3,707 bamwe baluwa bogere ku bya tourism nakatambula kwa masazana gonka ndikuno ndabusobozi okumala kwaga nkali kuidaruka nkali kujja Bukoli nkali kujja Bulamoji nkali kujja Bukoli so butembe kaliyo nayona ne bugabula tukali so tuli munjira twida kuida tumbule ife bina byona cha pricing kilograms to tons chona tujinana cho chairman wa epsilon cha Uganda aye chindi dada ndikwenda abantu ba government balikera kuzimula ensonga y'ebikado ewa ife nga bakobye ebikado ni main crop ya Busoga so baleko kizimula baleko abatatu mulekera nga batiba bale alternative ekintu ekindi kyebatayogere ku dada wange nekyabavubi maze emyaka nga 7 nga ndugere ensonga eyo dada ensonga yavubu itaterere genda kuba obuzibu kubanga Busoga nedwire myalo over 2 million people depend on the fishing industry in Busoga and in Uganda aye abantu abagobye munanda interestingly abasirikale bendo bavuba batwe abantu babulida ebeno bavuba batunde benade byaife how can that be ensonga eyo etekwa kuterezebwa bwe twali mu kalulu wale natuuka bampati toyogera bya muntu wundi toyogera bya musaada oyo mukoba lete mirambo gyaife gyadibira munanda moyogere. They told me don't talk about him and happened to all the members so don't downplay this issue. Then ekindi mbabo ni mukene emere abavu yona jorwera abantu really mukene emere abavu
They cannot access Mukene in this country. I'm sure to Nakiringam. Mperano, Baba Bishop, oyogere ku nsonga ya Nyege Nyege. Ndi kwenda tutegeragane. Nyege Nyege zirajjayo bwerere. Wetaga mitwalo 3 okunjira 300,000. Mwana kyo wesomera ine mitwalo 3 ejinjira mu Nyege Nyege. Ezira. Ekindi experience yage mu nankani ya Nyege Nyege. Bwebaawo hotel okuva Iganga okutuka Enjeru dibadidwire. Ile tabana Kenya, ile tabazungu, ile tabani bona. It's a big festival. Mukiterezo wanga kimwe bizibu. Nekindi. Kampala eriyo roast and rhyme. Basulayo roast and rhyme. Zira yogera ko ebyo. Ebyo Kampala zira byogerako. Eriyo brackets and wine. Burangiti no mwenge. It's a festival. Zira byogerako. Ekyo Busoga. No mutwa azura chika Busoga. Yena yakanagala ati kitabao. Really? So Baba, ndikusaba limpola. By the way, my testimony, wetwali eitanda. Eriyo omukyala yatunda mbafu donka. Yazina send the school fees. Muna kuisatu. Yatunda mbafu. Era kwatubana ajja kusasula mangi school.